Ovaj novi modul Account Report MFI omogućava pripremu izvještaja koji se predaje Financijskoj informatičkoj agenciji Federacije. Taj izvještaj je jedan Excel file sa više šitova i mi ćemo ga sada pripremiti u Odoo. Pored standardnih podataka o firmi, sada imamo i tab gdje u Odoo unosimo parametre tog izvještaja, procenat vlasništva, ko je računovođa, ko je ovlašteno lice, šifra djelatnosti itd. Kad smo sve to unijeli, kad smo obradili naravno sva knjiženja u 25. godini, mi idemo na generaciju tog godišnjeg izvještaja. Pošto on sadrži podatke iz prethodne godine, mi ćemo ih uzeti učitavajući odgovarajući isti izvještaj za 24. godinu. Tako da to bi bilo sve što nam je potrebno da izgenerišemo izvještaj. Kada smo ga izgenerisali, da provjerimo jesu li podaci uneseni, jesu. I imamo izgenerisan u onom identičnom formatu u kojem je to zadala FIA. Znači, kompletno template Excel fajla je uzet identično, tako da bi sve kontrole koje FIA traži mogle da se uspješno izvrši. Trenutno je to urađeno za ova dva glavna bilans stanja i bilans uspjeha, ovi ostali, ako Bog da, brzo slijedi. Ali vidite šta je to, kako ovo sada funkcioniše.